Ya, alfa meia whanunga leile, e maulunga, tātua tunu pele Samoa, mai ona tulanga tofi maulunga, se ofo i nei tātu whanau, e maulunga o auna tofi le tua, mau tofi le tua se whatwhai tulanga, ya, tāpo inga mau fo i la, se tātua tunu, tapa au mainga whale polu tofi, ya, a mise whale tua matausi sawao, ya, mga mali malos yung tato wa tunu. Laro foi de kudenga tato alata nei. So nga ya mai preta ma fatua ya sar ya ile tua tato tapai nungo peungan e nei tayao ya. Au tino keriso mala ingo le tua mo men nei fasoi. Ta fa fio New Zealand nei. Ya, I'm meise foi. Ya, au fatu tua o lalam papa ai Australia, Amerika. Ya, Samoa foi statu atu no pele Amerika Samoa. So se tafa kelo pea, hatalo faile. So fa manu malol tanto di faula Yesu Kristo ya meise mi. Ya, so se ke siano. Ya, faino maua mai mala fatu tua. Ya, se Avanoa ia il tato sofo nei taia fawo wina nei ole o nanga ale global kinto mai ya som fuerte tas ya el proclame o faingoina ole Tapasa o Folauga Faaleagaga manatu o man via lo Folauga ele te ingalenga pa ia ya mesele la nación do matawa lo soi fo fatu tua ya malo Folauga ya ai tato te longo pui ali i pera tato soi fua wharenga. Ia la i nisio ana fionga ia nei la te au. Ia la tato wofo le fionga le tua. Ia mai se fe au e whai alea ma Tapasa. Ia ono whainga tāne ia so o tele fita ma whawhitauri. Ia au le upulawa le tua whai ma Tapasa. Ia e tua ia ile tato sa Folauga Faaleagaga. Ia alea tato oi le tua se talo ya un tato tala noa lea le fionga le tua e leo se laki o mato mau el nei taiao le di o le whamanu yanga le tua lofa le tua talimana o le tua miotonu le tua whamaoni le tua paia le tua mamalu le tua sisilese le tua whaivavenga le tua tausiwhea ngainga lava oi le tua pule ao te pule i mea uma lava e te mawhaia mea uma e te si le fia e te i fio fo i mea uma le tua lea wa mantou mawai le whaoratanga me le lawe ina me le whawhanonga e ala i logo halo Yesu Kristo le o mantou iai nei tai au mantou wala au male nganga whaftai te le lava ia oe le tua i lo whamanuia i lo whetalai i lo tausi ia o amwhaina mantou wala mai iai le amtanga neiva yaso ia le ie mato talo whaftai mo mea umalawa. Ia, o awhani o mato whale tonu tato wholang whamangalo. O mato se ia, Yesue, mato talo i lau upu. Ia, mawhutaina o inai mato le mana le ngang pa ia. La se au, ia, e whasoa ma whatu wha ia i lau whatu tua. Ia, tapena i mato molo whamoy moe, ia, amanu ia le purenga, ia, le sunga le. Whenga fo ile tua ya mai preta male fa fuina proclame nei taiao ya fo le poto na tiel vale mal vai la o no sa no ya ngang pa ia via ye la fa fonga fa long nei taiao ye tu malo vinga tu malava ma tu fa to va on o Yesu mene ya sa moli a mausta to fa so tu sina inunga ina ole tu si ole matai e lusu fa se le mata pu se tai talinga foi ele fa fonga stato tunu ya misela fa tu e fa long so ya e wi ai no fa long so al fe foi le to e mai foi le nganga ya tia e tato te toi tal no awa upuatus e tupul fatu tual tau longo leanga ole on mata upule tal no ya le
le mata upu lea lo saunoanga tu sao isu e te tauna whanonga pēr e ta pena ai le tātou sa Folauga ia a wale soifua Faaleagaga ia le langona ia le a lau tau whai tau tam tau e le do whai tau ia na e whaingo fie fo leo lau whafonga mai ma lau sila fia ia ma teia lusu wha o le a le whai tau uma ia a le te whai mua whangata le whai upuesi fulfa a whanga mai le fia ngapa ia le tua mai ona unu whafo leo Yesua ma liu esen man malu ona o mai ai leo ona so ia te ia e whasino ia te ia le whale o man malu e tala Yesu ia te ila tau wau tau leiloa ea nei mea umau moni o tu whai atu ia te o tau he le to ia ise maa e lunga le tasi maa ai uma ona solo ia lalo no nofo ia le maunga olive no mai leo leo so ia te ia ua na o ila tau whape mai ia e whetalai mai a matou pe o a whea ia mea sea foi whai longo lo maliu mai mani ngata anga o le lalorang no tali atu leo Yesu ia te ila tau yo tau nei whaase ina o tau se tas a wā tō tele e o mai lo ingoa o whape ani o au nei o le keriso la tau te whaase ina foi tangata e tō tele whalongo tau I taua matala o taua yo tau nei tau atu vale a wai ao o na tau nuu o nei me uma hele yo o le ngata anga a wai si le tau o le tasinu ma le tasi malo le tasi malo no o mai leo leongi ma fui e le mea ma le mea o na me uma le amatanga o popo ngā na tau tu ina atu leo o tau le popo ngā ma la tau fasiotia o tau he ino sia fai o tau inu uma ono lo ingoa ono po ia e tau suwa ia I tangata I tō tele whalata le tasi tas tangisi la tau e tutu mai foi perfecta pelu tō tele la tō te whase foi tangata e tō tele e marilili foi le lofo le tō tele o tangata ono wa tupu tele le amio leanga au le tu mau se I o le ngata anga whaolaina lea talaina atu foi le ni tala le leo le malo le atu lau uma e whaima mo le mau inu uma ono o mai ai leo le ngata anga whamanuia le tua pai te wina o lana upa wina tu mau ia te ielo na lava vi inga e o le whawawau o le mata upua alau alunga le whātua tua leo ke wisiano ma leo tali tonu ia ke wiso Yesu ai mana e hutatu tu tatanoa ni tai au leanga o le talanoanga Yesu ma so ai o fesili le sa fesili ai so masa lo fesili foi na taun tatou fesili ai foi o manei le o nga Yesu ma ni fofo mal ai tuli lo la vai ono so penta o tu sta o fesili Yesu e tupu ea e o mai a fea ia mea o ani fai longa o le aso ngata anga e o mai a fea ia mea sa e sau noa ai tutun ale ani fai longa o le aso ngata anga o le fesili le na mafua ina tali Yesu e ana le tali te le ale wale ele na Paulo le tali Yesu e sawa le ngale fangata sufa ya ayo o lava ile fai po lima futas o la setat ai pupu o fisili sa fisili al fisili anoa o fisili onga o fisili winga a faila na fisili ya ile uso matali ya Yesu o fisili la o tau no meien tali ya Yesu fisili la uri ele tau no mo se be ele tupu le taimi la uri o feoti uma na so o na fisili ele tupu le mele ya la to na oni nai vaenga ai le wo pasi mel tato generation malu tato foi periota o le foi tato fa o winner fisili e o mai e a fene mia tu sala o le tato fa tali
wa le tatou malama i le tali le saunoa ai ke viso le foi la tatou nofo tali o le ale taimi tau nu ai mea ia no fola sa moa ma le fonga ua tele le mau issues ua lava sa i lungo le media to tonu ainga to tonu kalesia communities ua tele le mau tala ua lava sa ato te lota to pila tau na mau lunga tala le ti apolo ma le lalolang ua tau na track i ai ma koso ku i ai tatou mafafau le fatutu ua ngalo tatou tala noa ma fantani i le mea lena saunoa ai ke riso ese le poto ti apolo e tau toso ese o tatou mafafau au mai le tala e lunga le media o fa ngata le mai ti apolo le media la tau te fa oso mai ai tala se tala fat fa ngaleanga oni mea ele ina ia ava ese ni mafafau tangata mai le mea ta ua lean saunoa ke viso e tali ele fisili ale o fisili fo na le tau na tatou faatali ele le o mana saunoa ke viso le tali o fisili Yesu e o mai a fea ia mea wa saunoa ai au afo ni fai longa o le aso ngatanga a fena tupu ala le ana tali Yesu le fo la te fia toi fa manatu ya te o ele uso fatutua wa umana tatou malama ai mana ia tatou tatano ai pea longo pui ali o le faatua ia e tupu le tau longo toi fa manatu leanga a on tatou le tau longo ma fangalongalo e wanga ngalo ya tatou ai sau keriso tatou tele tapena leanga o le fato le tali keriso ia tatou tapena leanga ua umana whaeloa ke risolo na sau ai le loa le aso le la Tapasa nei tai o lo fa puina signs of Jesus Christ coming ole coming Jesus Christ coming kusa ole sau ke riso wa le fatali pesa wa fea ele lo teni ole me mochi no ya ta ua le fa tu yo He is coming, but the time is uncertain, not sure. Ele lo leso, le ole isu le fie to tatou lotu. Awana I fa la vea tatou mafafau I isu ti apolo ma me yo le lorangi wa pela tau wo ia tatou mafafau fatawa. Ai ngalo ya tatou mele me isu. Fa tali prepare o tatou faatalitali la I le tali atoa Iesu le I lusu fang o le fato ke riso sa tau yon so you need to prepare e te tau no tau faatali misanioni o le whiawhana mo ta ua ke fiano your personal preparation a whai o oel tangata faatali li saule ke riso e te tau na iai lau tapenanga te tauna iai lau tapenanga ere whapena nofo whatatani o le tangata ua whaatari mo ke riso you need to have a personal preparation lele na mea ta o le personal preparation o le memo mua ia e lole le ke riso ia e talitonu moni a te ia e lole le ke riso le anga o le mafu anga vai foi lau so e muli ai le mauti no le po ai ke riso e o masapsano le na fai na tapena I sultani ke riso e te tau ona tatou lo that is our priority that is our personal preparation mo ol ke visiano fatutua e te tau na tapena lo loto tau na tapena tatou wanganga ela tatou talio ke riso Hela le fale leo lo maftanga mele tua. Hela ya ke riso Yesu. Knowing Jesus very well and truly believing in Him. Knowing well. Leanga. So se sa moa sa maya I know Yesu. Te lo Yesu. Ili tala yes. E mwenta to lo ke riso tato mafufa.
ai le I lole le ia ala I le tātou talia ina I o tātou loto. O le preparation mua lane nā. E te tau ona tapena ia. Tapena ai oi. Tapena lo wanganga. Le anga o le tua le nganga lava ia. O mea le tua le malo le tua le malo e whanenganga. Hele mwhain tātou mawhau whare tino. E tapena e whaatalitari ai le sau o ke riso. Leo sau noa. Knowing your face and my face and our preparation, personal preparation for his coming is to know more about Christ or knowing Jesus Christ very well and truly believing in him. Titilo vela titilo litali le Jesus amo. Ila natala le natali el fisile le volile. E tolu a me winga ya Yesu po le tua. O lo afifito no tali leo. O ia le tua pule au na fai lo. Jesus revealed his disciples who he is. O ai o ia. Le nga nefe me e sa wa fe tupu a fe. E lo I lo le uso o Yesu a le. O ia le tala no o le fulfillment na. O lana sa no. Le la tutte le lo ale sa no Yesu pule au. O lisio na tura o le swafa ke vis fai lo tono na natali le his omnipotence o le atua na te mafaya me uma power le tala no le ke viso malana planning his divine planning long sau ma me le atu te pena ia o lo hatangia ai lo na winga le o ia o le tua malosi omnipotence o lesio na tula o lesio na swafa o lesio na taulangi na ia te maua ia te tonu wingo upo na saunoanga la natali le his omniscience o lona o le atua na te silafia me uma le atua na silafia le tua nai o ia o le keriso silafia le te minei o le keriso na te silafia le lumana vai le tala no keriso in the presence. I know in the future. He is in the presence. I know in the future. His omniscience. Na ye lone tu na te lone nei na te lone lumana. Le aso ma le taimi e le lo exist. Vai tanto le uniqueness o le tu le tala no I le tali le. Le si vai o le si winga o ke viso le fai lo to tono le tali le. O le his omnipresence. E salma tau tia le tua le na sau no le tali le tua le na su e ma fesili ai so o le tua le na fai ai e fata le tua fo na le ta fata li ai Cristiano his omnipresence o le tua e fio so se mea e fio I ne because o io o le nganga o winga lo loto na malita o le keriso le Samoa male au fatu tua esele le lo loto esele te le mafa matala ina e tanto le keriso le tanto te le mafai fo I ona sila fia le angole tua pule au fai loi na ila natani vai ngai o ia e power o omnipotence, omnipresence, malona omniscience. Se la te leo le tua le te pua. Tato fatalitari ai la il periota neo fatalitari. Leo feoti atu na iso na fesili fatali feoti le tupu lava. Feoti atu missionary, feoti atu na tatu tua tato tua o fatali pea. Ale wo me for tatu temi. O le lui leanga peno fai atu. Ua felava sai solo mai ia tala se le ki apolo lungo le mira. Lungo le langi. O tau no ese le tato fa. Longo ma le tato focus. Ai ngalo le mea lean fai mai eke riso. Tato fatalitali ma le mauti noa. Lalo ifo la o le sau noanga nan ke riso. Nelen famele isu a faito te fie loma va e ai la science e ai ia fai longa
whaelonga la ia o tō wa ai, ia no tō lolea. Wa lata lo tō e fio atu, lo tō. Ia wa ona iso, alri te whaelonga whana le, e a fo i lui ai oi, mo oi ma au tangata whaataritari. Watch out for signs of his coming. Vai upo e lima, vamele tala Yesu. A wato tele o mailo ingoa mwhapea, o au nei o ke viso, la tau te whase ina foi, tangata e tō tele. Se Yesu ansa unuanga na, mai e tō tele o mailo ingoa, sole. Ia wa fia foi tangata na la tau whase sele la lorang. Ia o mea te minei la e tele a tangata o la tau, foi mai ua foi kleime la tau o le tuo la tau le ke viso, Salo po mana tua ta tole ele tangata foi sa fa se ina foi fa fonga lang tangata ingoia 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 kasi iva fikus fulu ia na sa vol tangata na fa mai o ia o le keriso ole ulo ga karga 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 kasi iva fikus fulu nga pa le tala lang o mai tangata le o ia le keriso Tau se tangata tali tonu ai uma ai pelu. Ia fo tangata ina i tangaka fo ngoia David Chorus mai na Texas. Sa fa pena fo na fai fo langa ia valo o ia hor keriso. Ele tau nu una mea male ano tangata in sawe o mai al termine. To falongo alo wale sa ku unga le mira. O ia o keriso, o ia o keriso. E ceremonial tala Yesu ana me vele tala Yesu le tali auto vai longa na ia ono auto lola samo o fieni tangata tau claim la to keriso but be watchful, be alert ta pena awa to tele o mai lo ngoa mala to fase se ina tangata to tele wa yo te o se tele foi tala inga se na ya fe to lo fal me Maria Fionga le tua, yoane ia e tofo ia nganga uma. O ni nganga mai le tua po ni nganga mai le tia apolo. Ia sia nganga la tu ta watu ele o ia ke biso le no fa na mai maliutan mi ele sia nganga na mai le tua. Tele ia le mau nganga, tele le mau tangata tau fase sa mo male au ke sia no fa tua. Fae te mata ala mata poto le whanong. Wa yo te wa to se tua. Ia onam afoi leo tātou le. Le si wa ngana i nai whai upo ono sa mo. O lo ta ua i e Yesu mai auto wa i taua. Matala o taua. Ia e ane wai te mai. O taua matala o taua. I o tau ne i ato vale. A wa yo o e ao ono tau nuu ni me uma. Ae le i o le ngata anga. Wa sili le taua le sinu e tasi malo ile tasi malo. Wow, that's another evidence fa loa Yesu tasi le nama le taua ti auto one sort of I sign him fa longa ya prepare walata lo to fia ya le to tau fa loa lo watu no peli ainga le tua I never came olo ya la lava fai taua sala elu mai Iran ya Amerika Rusia ya maletele watunu ya lewa tato wa ai le tele talo to ya na taua na mai ala mtanga yo meniting but man ya le sa no anga Yesu ia o to ne ia tu vale que ya no auto to facility ya sa tu poine mea si la fia le que viso o popolo vale awole tu vale langa na uma na predict e que viso me ia le atu o mea e ao na tu fai longa na walata non to fio mai o le ale me tate fai a prepare ta so sa uni langa le te tele o tau man tangata que sia noi me la fatu tua awata to te tato tele awata to te tu vale tawala tu yo na fai na kau se fo ai va ai tato tawa spiritual warfare va tato tawa manga fala level dia bon ite lango tangata na le tato te tau me su o va yo to te o tu vale tawala ma
po lea lava le vevesi o tau lei au ke riso le pule control. He is in control me uma ia aua nei popole le keusiano uma fai lo ke riso le si mena ina ta ua fai po fitu valu ma le iva o lo fai mo me o taua o yo onge mafui me aisu onge mafui le mea ma le mea o le amatanga le o poponga ya wa mata poponga persecution ya le o tato o ya ni vai taimi o le for your persecution vai taimi o le tribulation terms here e ta na prepare e tato ona lato tu ina atu ai lea o tau poponga ma lato fasiotia o tau e no sia foi o tau nu uma ono lo ingoa o tato iai le taimi o poponga i sa wanga tato tilo sa moa ele fasi tangata alapi tangata le fatu tua ya ke viso nai ke visian o fasiotia persecution o lo fa pena na afaina o te tala i tau no atu ai sufasioti tangata muslimi salama nai ke visian o tele sainga Nigeria o yo i India makwa sawa la valendo tangata muslimi tangata hindu malato tama fai fasioti ke fshano temine ale ne predicte yesu mai yele time yo to vai le timing o me na o le atutu o to te atu vale le te si le fie le te lo le na tato te talo pea ya alanga la mesu e tu inatu o to fasioti o to ono rovingoa le tatalo pe mo ke shanu sawaina ai tato loto tele mesu te tu inatu pule ke viso va ai pole ala na to fasioti o ke viso o le fatu tu ne yala ya ke viso ele oti la to tino ala save le soul mo le langi haftai le nei ke shanu sawaina ya o fai longa ia lental no ai ke viso e no sio to no lo ngoa ya le yo tele mai sa wanga nei ya da to il Pacifica ya ai tato tilo ya yo onge o mafui tato vai tele o mafui lu sa lu foi mafui le lo talo nei ya nai mafui ela iti ya mafui te tele o tupu fai longa ia science ia te tau ona matala i tātou ona whango e tātou whātua tua tātou whāta dali e le toi fio mai so na lave le fio mai ke riso le foi la unga isi lunga le mide e le aise fio mai o ke riso ia tātou te le fi nau au foi ne fi nau tātou fi nau pe le tusi a fai sau no ke riso le tusi pa ia e toi fio mai o ai la si di faina ia to mi milo le truth o sa noanga ke viso ia pule al tangata e po fiela vala e fa so al tangata o feta al tonia but e pipi pe al fatu tua lo to ona le fianga le tua Jesus Christ is coming back soon, very sure, just only the time is not sure, uncertain. Le anga le lo e o ya iso angenu le lo si na lon to mai ne lang zo ke siano awa e te fase ina tanto be alert and be watchful le si va ngal fe pos furu sutas na foi fe mai yesu o le man nei o le tali yesu ele se tali a matayo po se tali se apostolo Jesus our Lord our creator he was the one who spoke the reality of his coming and his divine plan. For me, I tell false prophets. My own poet of Sua, Yatangata Totin. Falata Tassil Tas. My faith and Ilan, though, et to my voice perfecta pepelo totally. La tote face say for it and Hata totally. Wow. Ya, kit kilo la tato to no never time. Olo. Tell you Tangata wa. Faaleagaga lesi ya wa femisa wa feita ngai
oso tausonga o ainga o whamasinonga. Ele ua tupu name o tausu wa I isi tangata. Ia malato whalata le tasi le tasi. Ai tanto I sain o tutupu. Ia e mesela ia ua tele le mau perfecta pepe. Tato vava ai lunga le media sole. O le alua le sawa mailana. Ia isi tangata o lato whaingoina Yesu o le whawhawhini. Le iso Yesu o le tina. Ma iso Yesu e le toi tū lena o tia le toi tū mai. Ma iso Yesu e le se atua. Ua tele le au whātau suwa. Samoa, awane i o tātou whātau suwa. Jesus is God, He's the Son of God, He's God. Nisi fwoi tanga tonunga whame le aise Yesu. E le aise ngang paia na o le tua, Samoa. Wa ile fionga le tua rota oto le truth. That is your personal preparation. Tato te whātali ai, yeah. Tato really need to know more about Christ. Who is Jesus Christ in you? Tato ta pena mo le na. Le ke riso ale na. Huia le na sau noi mea ia. Au tato whātali tali lo na sau. Wa ai perfecta se se. Oia te ua to se se. Oi. Tato wa ai wa nisi fo tato nunga le tato tonu ya Yesu o atu I Samoa. Wa lo lotu ya nisi tangata Samoa. Tato tonu ya nisi tangata e pena fo I whafonei. O le whafangu, o le whamanatu. A le whiau o le tala le lei. Ia e ta pena ma e filifili le lei ma ia e lole lei. Po ai ke riso. Hao ai Yesu ia te oe le alo na whamoi moi. Pe ipo sulua. La foi la sau no lo ke vision mena mai ia auto matala la ngole taimi le na te lua tuai e mali lili fo I le lofa o le toteli o tangata ona ua tupu tele le mio leanga. This is the beginning of persecution, tribulation. Utato ia le amatanga o poponga le usau mali e lava e a mai a mali tangata sa fia le fautanga power ele tala le leiwa mata ona feu talinga a mata na malili le loto malfatu tu wa mata to fo itua ele lalo langi ma mea sa fa se nai o le fa manatu na ke riso a wona I malili a to wa ailo o le la te mini tu putele le amio le oka sa amio le anga wa tu o se tato wa tu nu tato tilu viu tau te pele ai sa maluang tato wa ai tu pulanga fa misa wa le loa le tua oi o le va felo lo tato wa ai le lo langi tato wa ai o le se tu li mano le lo langi le tupu ai nei mea e valo ia tato li o keris growing weaknesses and cold hearts sa ona fa tu kerisia noi o le ma lili lo loto o le ma lili lo loto ona o weakness sins ya ma temptation le langa ia fa be na na ma losi per tato fa tu wa tu putele le mio leang wa tato le lo fa matala me o tu pu le lo lang ya e selfinga ta me umala na me la na sa mo pen fa lo ke visu prepare tato wa tupu me na ya wa la talo no to isi mai things about wars and rumors of wars, things about famine and earthquakes, things about false prophets, and things about growing weaknesses and cold hearts. Ya, feo yai oil nei vai tau soi fuanga malo famalos malo ol fe awa ia ta famanatu pule oil ta penanga a fai tau fa vai se famalosi toi foi mai tono fa tanga ole ma dili lo fa tua ole toi foi tua le anga fa tali mai le famasi nonga tato wo pe luma a ale tato vai ke sianu ale usawa ina ke sianu o ti fa ma tulo jelo ke sianu me su le anga o ti o to no lo ingoa ai awone ngalo tato ti ile tino ile sawaina
lai tātou te sao leo lai whawawau. Ai awhai tātou te maalili me tātou pulea me lea mo tātou toi whai tua. Ai tātou oti. Ele ila se awanoa tātou leo lai whawawau. Ona u tātou te ena le ke riso manantala le. O le pafi e whawawau. Le encourage tātou le upo le tua. Be watchful. Be alert. Be prepared for his coming. We are at the time of his fulfillment of his promises. Jesus is coming. Really sure, but the time is not sure. Va ela le la lo 𝚗𝚑𝚑𝚘𝚘𝚘𝚘 tol. Esen man ne yo le fa va enga le tali le Yesu. Me le Yesu. In verse 13. But who he stands firm to the end will be saved. Me Yesu no malona ta me na soe le au so oi. Tangata e se fa tua no ese va yo to. Mai a o le tu mau. Remain firm in the truth of his promise. Kisiano manayal dalalea. Awal falu luangia lo mafofau. Ile yang salah ile vai-vainga male talale le moni winga ya ke riso. Mai a tu mau ya ke riso mal faul tanga. Au mele o ti faul le ina oi. Ai amadili loto toi foi to yola le amioleanga to ifo tu pua ma fa perfecta se ya ele fa la ina la oi e fa pena le fatu o ke riso na la ina fa ingo manaya but who he stands firm to the end will be saved. Wow, what a promise manaya ya mo me fut fi ni ta ya wa mata ne to fa vai ya a te fa vai fa malosi. Meditate on his holy word consistently. Afen fa malosi lo fatutu. Ina ya etu mawa ina ele faula ina na meditate in the Holy Spirit. Holy word kan lana upu. Tala no le upu le tua lua. Be involved in Bible study and prayer meeting. Va imena ye Bible study, va imena ye prayer meeting. Halo involve vai. O ina to fa fanga to tapoe. To fa manatu, to fa ola ilo fatutu. Ina ia mawa am fatalitali pe ne teme sa wekeris faulaina le oi ia malisi me surround yourself around strong Christians. Iron sharpens iron. This is na me tau fa ya fa tau malili fa tau makupa lo me fa tau solmoli tua se ala vai le skerciano malo si no mai vai o telu me ele skerciano ele malo se ko vai oi jeno alu for surround yourself around strong Christians. I just give you one we I want we vai tala no fa malos alo walu ke poka mai ya mai fa paki ku ya ma fa inga ko ya male so malosi falenga mai de tala tu spa ya wa fa mai ele wo me kela tu le tau maku pakuru bolanga falenga kau ku si strong Christian kamalanga sole ko popo ko foi me mo kwa ma ya lo wa ta to wo me al ma lo le tua ya tango fa malo si description si foi ke me la ku le description wa ko fa vai le description man fa muli le fa ngata to fa tau man ya tala na su fo Mele Yesu lalo ifo so va yo to so yo to wo e moli maule tala lele langa le tal no Yesu ele taimi ele yalu santau leu fai lo Yesu alu santau na alu le tu mauto tu ma fio de lan on ta dia lo le gospel to wo ta gospel na ina ia ola i tanga no es wa ese divine plan na ke ese le mamao le to fama si le wa bless ai ta to bless ai o no es ese le sila mamao ke of my alta la Yesu. Verse 14, preach and share the good news of the gospel. Alele tupu le mele lele yalu Yesu santauro lele yalu tunga mau lele maniu lele fio le lani na saulo lea o so swani lona ngang pa ia pau ai la so o ta tala lele ili maniu tan mi mal to te fu ke ris le na wow mai bless ya tanto wa
ma Yesu e tala ina atu foi le nei tala le lei o le malo le atu lau uma e fai ma mo le mau i luma o nu inu uma ona o mai ai leo le ngata anga vai tanto o le alta to me tan fa termine nu es a fa tali de sau ke bis ele va pe fa la ina na pulu lo i ma moi ma eno nofo fa tali li sai mi sau ke bis man tol te mina o Yesu mo no so tu se nga venga mo le na te mina senta ke bis so le lang o mas fast food atu tu na le melenga ngale ai to tele fatal le la fatal pe le la alkis ma yo to wo tape oi fai no malava me so papa tiswa le wo mon fai ngal venga na so na le sau ke viso termine le au fatu tua ma le ke shano termine ata to fatal tali ta do no ese e ta to me tan fai le anda to me tan al na fa me Yesu tala ina atu nei tala le ol ma lo ya tu la uma fai ma mol mau inu uma no o mai ai leo nga taanga ioi pilioko le lo fatu noa ma nga kaanga te mi le tatu ye le ke me le grace le lo fatu noa ska mai va tu te le lo to fiel ma mau al te mi le nei mai oi fa ma lo se preach le word tell the gospel le e fi nau ti nga fo yo to fonga mau to fonga ma talinga fa longo ma to leo ale ma tu fa nga ina le awala e tu le tu ai fa lo antu ai le tala le le ina ia to la langa to fa fangu to fa manatu to mati ai tato o langa mata pasa il Folauga ina i sau ke viso o ma rosi tato a plesa inicia nganga sa su e mini nganga i ton ma mo mau a tu pulo mena tato vai le termine o latta le ngata angale po kalame le tuele la lang. Share the good news to your families. Share the good news to your community. Share all over the world. Ta ule tala le la lang. Yo fainga tana na tala ile tala le tem ita to malanga tu sa ya le famo mo te fia lu india ai ke nga melo visa man tu so india mo anto tom fai aku ia wa fainga kale visa on wala to find out what Christian decline le visa sa oficial to avele tala le ai faftai le mo wa no isia tu no share the good news vai ta ulo wainga ta ulo invite your friends relatives to come to church to listen to the word of God. I invite to ta like you shan say invite to lo wainga ma yo wo te lo le saving so bring them invite them to come. It is we tato na no mai fa longo ai nga luele ngang pa yo e change le lotto dangat ata no fo ya la lost so le malili so le la va invite so che si hanno li fango mo tanto voi fa malo si taule tala le taule Yesu e ola le nga ho te mele nga tanga te me sa we to puni ele fa to le loftu no ele ai si no no more chance for that to le si to fa la ina li taimi e ta puni ele fa to lo tala le tal no ai le tu spa ia ele te mele lolo no le foi mi fema il tu se luka e tapuni lol fai to le va ai sa rom popo nga va penale lo futu no tapuni lol fai to le lo futu no mo le langi le ai seisi le ai si no ma no si ta o ta le ai si no what mai ai si no wa no share the gospel wala ta to le un le ta to vola ile a matanga pu nga if you are ashamed to testify Jesus, then Jesus will ashamed to tell his Father about you. My tato le kalanga, my su ai mata wa lumo tangata, te ma foi ta wo lumo lo tama. Kisiano ke le ka ko faula nga ai mama ka ulu, mai langa ingosi ai tangi ai yoi. Kisiano taun sa waina tanto tau. Pe kangia pe pala vale se sia oi. Me suto tele faya ya to lo faya ya cha wana tala le kisian fa malos awana malo mal fili mar ki apol saur ki apol fa vai
sau whasase, sau whamalilili, sau leanga lo tātou, ma toi toso tātou tua, whamalosi ke usan. Be strong in the Lord. Preach, share the good news. Save the lost souls. Tau. Ioi, ke leo tangata. E tangata e lafo se tala pena na lafo fo ye tia. O tele oki. Koe poko ai koe valea nga. Ia, vitalia tangata ai. Whamalosi. O tātou iai ngā taanga o le amatanga i o puponga. Ia, Samoa, wha umata wha soa. Tau te loa puponga. Ma mafa tu le se tusa talu le atali. Le whai mai ale tu spaia. O le angai mai. Ai, on me manai o puponga na. E le alu ai tātou ki san. Le tauna e nofo i. O ne toi fo i tua. Le ngā sau ke viso di teimi neo le loftu noa. Si ese tātou. Ava ese le kalisia. Toa tupulo le puponga le. Ma mafa tu. Tau sao le tua o le asa saa le lalangi. Mo le fitu tau san. Te le fole na isu mana topi. Ai fa manatu tau ya tātou ma tātou whanau. Nei e sau ke viso o save tātou. Ava ese tātou le kalisia. Ai se i o la tangata ia. Au tau te popole tangata lai. Kau ki whika o kako whiri tangata e le tātonu le tua e o maiso ma whai. Lai e le teimi lea ngai me le tua e tau i la tau na. Teimi o puponga o le amatua sasai ke viso la tau na. O e saanga le anga i tangata o le tua. Lai le ono sa. Ie teimi e lawa i le tua tātou tau te ui tono puponga mwhainga tāle teimi nei. Lai le langi le manuia. Ia o le whiau le na. Preach and share. Tau le tala le lei o le whamanatu nā mora ka ua ke shanu whai bisu wha. Nai whamanatu ke viso yon so o. Whai no malawa ma so papatiso softama. His Great Commission. I o mana i so o. Al whi au fune nā mo ori ke shianu. Wha o la ina whanau whawina i tonu so se kare sia po velava. That is His Great Commission. Let us go. Share the good news. And find the lost souls. Are you ready for His return? Prepare for the end of it. Where sao ni monong toi fiong. A te loi. Wa ai po wa faile amatangol tapenang. Fama wa lalo le lotu. Prepare le amatangal na lo tapenang fatale keris. Salamo ma yo wang sal. Te tala le lotu. Tau tino wang sala talia ke viso e whai marima whao. Pura mo tanga le nao lau tape nanga e whaatali ali sau ke viso. Wa whai e ol stepuna e whaatali e si sau ke viso. Telo e sau ke viso le e vea oi. Reanga tele italia ina o ielo loto nao na iloelo mafu whao. Nao tangata na e na li liu mwhatu o tua ia te ia sau ke viso e ave. Pe a ele ilo ke viso i lalo nei. Ele ilo foi oi ke viso li teimi sa wai. Keep watch because you do not know what day your Lord will come. Aya, pei poi fasu lua tusiana. Mai ia e mataala wa tele lo laso. Male tu waso sa waile. Le tali on tanganda. Be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Verse 44. Mai sa uni mata pena. Le laso sa waile li. Wa o le ase tele mafau sawai. Lala na mana i tata penam sauni. Ne i whaafua sei mai keris. Lea viata o no ta whatamala. Lastly, be prepared now. Because Jesus is so faithful in His promises. Isi so ata atampi a amun fe aule. Pula oi a amo e pia anta e pia. Al fe amo oi ke fianum tanto. Sauni nei ta pena nei. Aleanga o Yesu e fama oni an Folauga. He is so faithful in His promises. What He promised, it will be fulfilled. Ya, fe au ni na ne ya song fua. Pe na ilo wa song fua man ne yaso. Tapasa ilo Folauga. Alo pe lo sa matato fatalitali. Wala talo na toi va ai signs. Wa ai fai longa. Ya lo tu tele mfatu tua fe meya.
ta pena mo le fio mai ioi ina ia si tia tātou i le langi mai manuia au tua tu lo le pieta le loftuno ona afu lo le lato e te e mane taton le a safa i puaponga i tau sanga fitu le a sa aile to sao i pu fitu io o pa ma fai longa fitu ia pem ka o tu se falinga to sa talo fai wa ai o e te ua e pata mala I end up right now la Folauga ia ta fe aulina mataala matatalo mfata tali man motinoa ma ai fai longa ta pena lo nganga ta pena lo ta fe au wala ta de sau ke viso si dia le kalesia ya ma watuta to le manuia pa manuia le tu le filfilinga ma la ta penanga mo le to e fio mai ke viso awa tatou te popoli tele mea la langi ma le maungasu o misa ai tangata mfese sia ia tangata lunga ni milia ia e mafau pe lau tapenanga mo le fio mai ke viso ia le fasaunga ma le Folauga faaleagaga lenei vaiaso aftai tele le tua le matou tamā ia ua fioga toe faamanatu le fatuatua e tupu i le taulogologo matou taulogologo pe le upu si le fia ma waloa foi na faalafoga iai lou atunu ai matou te toe faamanatu e tusa ma le gaga tapena ai matou auani o matou toe foʻi auni matou malilili matou faamalolosi ma matou ui pei tonu popoga ua lata lou toe fio mai ma o le amataga foi le popoga mo i matou le tua faamanuia i lau fioga manuia i lau faafofoga le tua ia tapena matou mo lea manuia e faavavau ia ia foi sise le talia lava o ke viso fai faola ma le amataga leo lana tapenaga garua atu le agaga liliu masui faamanuia tele le alu lau tala lelei matou faamalolosi faafetai tamā i lou alofa tele ma lou alofa tunua ia o e nei seia o le faavavau ono iesu amene ma amene soifua mai manuia